Jewe nitwa Sikubwabo Jean Pierre Elias Kauberi. Nkaba ndi umufana, kwanza sindi umufana, nje ndi umukunzi wa Rayon Sport. Gusa njewe impungenge nk'umufana abafana tujya tugira, gusa ku kibuga ntago dufana twisanzuye kuko polisi iratubangamira cyane. Ngubu polisi ku mukino wahuje Rayon Sport n'ira kipe yo muri Mali, abapolisi batwambuye vuvuzera zacu. Noneho buke tuzibona abatubizibona n'abafana babo batanu. Urumva twebwe turahutazwa. Urumva ko tutarabafana ba polisi twinjira dukubitwa tukajya gute wanyeganyega ngo hanga ntemerewe guca ngo hanemerewe guca kandi ugasanga abantu birunze hamwe bamwe barimo baranigana hari imyanya muri stade abantu baticayeho. Twebwe naho bundi gufana amakipe yacu tuyafana tuyakunze nta n'umuntu wadukize imigozi twatwaje twisiza amarangi ariko imbogamizi tugira ni polisi rwose pe. Twebwe tubarizwa mu mafani karabu hagize umufana wacu ukora nk'ikosa, twebwe tubarizwa mu mafani karabu barizwamo runaka twamuhana kandi niyo atababarizwa muri fani karabu runaka. Rayon Sport ifanwa n'abanyarwanda hafi ya bose. Nukuvuga ngo natwe hari abayobozi b'amafani karabu, hari Korode uri perezida wa fani karabu ya Rayon Sport mu rwego rw'igihugu, uri ujuka amubwira ati uriya muntu yakoze ikosa, nawe ufite uburenganzira bw'ira polisi cyangwa na ministeri turiya muntu cyangwa ni Novice yinjiza aturiya muntu witwa gutya na gutya ntazongera kwinjira mu stade uko yafatiwe